Alright, lungile. Namhlanje ngiyafisa sikhulume ngodaba olubalekile emsakazweni wakho uMkhondo FM la sibheka khona ikakhulukazi indaba ethinta ke imimoya eba khona phakathi kwabantu. Udlamini ukhona. Sawubona Dlamini. Sawubona msakazi. Uyaphila? Ngiyaphila baba. Phila nathi siyaphila. Uyabona ke namhlanje ngiyafisa sibheke indaba ethinta imimoya eba khona phakathi kwethu sabantu sibheka nje ukuthi ke engabe ngibona ngani ukuthi imoya nginayo nokuthi mase ngibone ukuthi nginayo ngenze njani. Emsakazi engakushayela abakhona emakhaya imimoya ingidlozi isithunywa izinto ezikufikela noma umuntu uphile emhlabeni. So kusokhona umoya othile osukile wangena kuwe empilweni yakho, you understand? So mhlambe umuntu engaze imimoya mayifika kumuntu ifike indlela ezahlukahlukene ongeke uze understand noma umunye umuntu ungazili ukuthi ngokwesintu make ngokuphahla ngokwamadlozi. And is a part of life lento le akusinto lebeni kusuke kuyidemon olusuke kuyini, you understand? So mase kufike kudinga ukuthi ukunikeze ube nesimilo unikeze attention into we understand whether lokho okushodlozi because makwenza ngalokho end of the end uphethangane ngokuhlupheka. Wonke umuntu unesithunywa okho emhlabeni, wonke umuntu unedlozi emhlabeni. Ngiyakuzwa ke indlela ke oyibeka ngayo ukuthi wonke umuntu unedlozi, wonke umuntu unesithunywa. Ngibona ngani ke mina mangilo umuntu onedlozi elifuna mhlawumbe ukungisebenzisa ebantwini kanje ube mhlawumbe ngicine ngimelapho wendabuko. Omunye umuntu umsakazi kuba nezinto ezenzakala empilweni yakhe abantu bamthande nje omunye umuntu uya etnefe enkonzweni kube umuntu okhonjwa nje athi yazini sicela ukukhulekela abantu sithazela abantu lithemba kwenzeka lokho ledlozela liyaphakama liyala umuntu onesithunywa noma umuntu onedlozi banokuzwana noma bangagqoka impahla ezibafihlako bangagabi ezandleni but uma bake bachumana kuba khona into ethi yazi lo muntu lo leceni kwami ngathi khona into ayithwele uyesindwa ukhathale uma kuzongena isithunywa noma kuzongena idlozi kuba nama sign athile enzakalayo empilweni yakho is either uzophupha ungene emanzini uzophupha ukukhulekela abantu bathanazela uzophupha ugabe ebuhlalu uzophupha ngoba idlozi lingena indlela ezahlukahlukene kumuntu lisuke lifuna uzokukhulekana nawe even isithunywa uma usemoyeni ukukhulekela abantu into efana leyo kusuke kwindlela yokukhwethanani nemimoya ekhona efuna ukungena kuwe emzimbeni wakho. Hayi ngitshela ngicabanga ukuthi ngendlela ebeka ngayo ivele ke yase ihlala ubala njengekade lemhlophe ohlungwini uma ngabe usho kanjalo. Mhlambe ubungozi bokuthi ngithi ngizwe ukuthi lemimoya ekhona bese ngayilandelela imiphi. Ubungozi msakazi bunengi kakhulu makumlelo khona ekhaya. Ubungozi bunengi kakhulu ngoba the time wena uthi ufuna kwenza impilo yakho ibe right ufuna ukujabula elifini yakho awukabe usakhona ujabule wena ufila ngakhona because kukhona izinto ongazenzanga kukhona imimoya ethile ethi mayifika kuwe wena wangayilandelele so uxasuka kwayo idayela amabhadi wangena ku relationship ikhokhe uthi umsebenzi uphele umsebenzi bantu bangakuthandi ube nephunga elibi asikhulumi ngamaloyo sikhuluma izinto ezenziwa idlozi uma ngabe ungalandelele ungagcina even nengane ungayitholi umshado bento esekudeni nawe nemoto esekudeni nawe imali business uqhelele emva because kunemimoya eflingene ekucala kuwe izolungisa indawo enhle ukuthi okuzayo ukuthole konke yonke into yakho say right ilungisekile msakazi. Yes sibonga kakhulu ngolwazi osiphakele lona namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ke imibuzo sesoyithatha ngale uma sibuya ngala khona la emsakazweni wakho uMkhondo 98.6.